by'ukuri Blaise dusoza ukurikije uko karate mu karere ka Musanze ihagaze umunsi wa none urabona iratanga ikihe cyizere? Karate mu karere ka Musanze iri kuzamuka ku rwego rwo hejuru ku buryo mu minsi mike iri imbere iraba iri ku rwego rwo guhatana ku rwego rw'igihugu ndetse ikanasohokera igihugu, kuko harimo abakarateka bafite ubumenyi bwo hejuru babasha gukompeta, kuko nk'amarushanwa yagiye aba mu turere twa Musanze, nk'ayagiye aba mu masemina, wagendaga ubona ko harimo abantu bafite ubumenyi ku buryo urwego bariho ubu ngubu barukomeje. Mu minsi iri imbere twabona ikindi kintu gishyashya kiyongereye mu marushanwa mpuzamahanga, mu marushanwa yo mu Rwanda, ariko n'ubundi urugendo rurakomeje. Ndizera ntashidikanya ko mu minsi mike biraza guhinduka. Reka dusoze. Blaise, congratulations once again. Murakoze.